Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa ahtuni muslimin salamun qalamir rahim. Amma ba'd. Ulun Sultan Haji Khairul Saleh Al-Muhtasim Billah, Sultan Banjar, gasan orang Banjar sedunia dimanapun saja berada. Insya Allah dalam suasana penuh rahmat kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan. Ulun mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan kepada kita semua. Tibalah waktu, tibalah masa, sampailah kita dengan selamat. Tibalah kita di bulan puasa. Semoga Allah memberikan rahmat. Gugur malintang si daun dadap, daun yang gugur jangan ditangan. Urang Banjar, urang beradab, hidup damai barakat rakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.